o le sa ta avatua e atangia mai matala fe aveai e tolu e lua pe tolu pulfana lea sa tangata valeina ai ia le sunga le malo ia Peniamina ai i lau suesuenga e tu sai foi mase o tonga o le lipoti ale pule o maliu po o le fo mai le sa sau o tangata o le ngol tangata so fa ya James le na sau mai fiti e faile ta tonga mai fa ai lo ai i le report e ngare kasir por fanga e na o le tasi le purfana le sa fanaina ai ma tangata valeina ai ia Peniamina e na o le purfana le sa alu i le le tu le i lo nei tu ai mana tua o lai ai le afaina o lo nou ai la le mea mali e la valea I mean wo ka ora upu mali in a way that really it's not funny ai or ka kunga ngai fa mata lai me ia e ai le si vaenga e mali e ai le suenga le ia tau o lea ua o maua le fa matalanga i le la ei to ninga leo a Peniamina na faia i le aso lea na maliwa e le ai ma se afianga e lo ai ngā ki e se pufanga i rongo ofu le aso nga Lai ke fale lo fua. Yes. O mata upu i pengo faiak. O le isi vaenga. E o le ofutino. Ko nginga le kufekwa. E le ai fo i se pala to low blood. O pipi ai. O le Fesili. Why? Tu foi la utala Samoa. Fa maru ko fa fonga ma. Ai ua papa le o sa ia kangaka. Awana ngalo tangata ia o mari liwo tangata ia i peli. O tele mana o mau ke lo foi le atawa le la amatana fa pe mai kusi mai le lima pe fe sa wai o tele fa tua se tala o ke le fa ku se kala ai ta pena le lei ta pena le lei mo evidence ai mai se o me nei e kali le ku ele makere o faiaku a fai e ese explanations e te tau ona o mai o tau ia na su e explain nei le mea lea in a sense e fai ngofie nga sufi o mai loko kangaka then by all means mo mies fa malkalanga o le mea lea ai se a ele ai se kulou le ngana se pu po se masai ole o fukingo pe a fai nga fanga ai se a ele ai se pala po se toto tu lo o pipi ma makua pisi ele ngai of la vanga fa si me ka wa la fa si na fa si me ta watu ele ole mafu anga le o le longo ai o touia tu lo le metanga benga langa aka ko kala ngoi issues nei e o fiel metanga benga ai o le Fesili le mafau ai se anga le longo ai leo vai le magic question le look fa kua o fea
le ainga o Peniamina i le kaimi o le case. Feasi ana whanau, feasi ona to alua. O tangata pito sili nei na mo o mia le kali ai o le whaamana malama i ai o le melea. Fiangi murder trial. Fiangi murder trial le sau le lalolangi. E o ono le kaimi o le hearing e mua e kwa mili le media. E kauwhai kuli le media se i interview le ko alua o le whangau o le kinga por kama o hani tau langona malea fe o media fe o whaingi milinga whape ngā le media ka kousamu a oi a mili i le media oi a ka momo i le media pe a whapea ngā o leo po kaki versus tuloua. Kokia. Kokia. Mo ka fifa o so o e kupe o si foi lo. E yengi scenarios fa pengi logo langa fa godfather. E ma fainga tulo taure ngana tu sa em fanga o on the side. Na me fa ki fanga. Ai uma enga ele ai se tulo se masai o blood stain a fainga fanga ile ya toa e te lole pito i sili na le pai le toto e le ngata luma a o aku o kua pe fa pe kulo we ki foi le por fanga ia e singi fo nga ranga le a o mama yo o fukingo la e le singi fo nga ranga James yes. Yo anga mo ko le ka ola ko le. O le si vaenga. Fa maior fa matalanga leo. E le se por fana leo. Tu lo lava. O le fa matalanga leo. Fa mai na o le side lava lea ya ile la total tonunga. Ai iluma lava ye le ulu. O luma le ulu ele ai se ai fa mai fa matalanga leo ke ka fia la u le ta sos ka sos ai fa mai fa matalanga o le tarito nunga o le ma sia le luma le ulu pe no tupu mama fu mai le pau e tupu mama fu mai le pau fa o le taimi le na le la fa mai e ile ma sia a o le Fesili ua makua i fiu la tangata lea e kau mawhai e kali lea so lea le ia daua ma le whaafonga lea tunu wha mai e sui wha atolu le alunga lai ta o toa i le ulu muri ulu wha mai e sui wha atolu i le mawhai o na tatari le lepa i o le palapala vātu le whaafonga mai a Samoa. Ma o sia luma i ai sui whaakoru le alunga le ta o toi i le alu o le palapala tu lou lava tua o le muri uru. Pe a whai e le ai se isi mea maku ianga kupu. Ia te au la ia e iei la le isi mes miskeri o lilo le oilo i o le miskeri o lilo le a o kaua kaka mai ai Godfather mar whaafonga mai a Samoa e le iei si isi mea nga kupu e le oilo e Peniamina pingi mai kua e o kwhai aku ai sa o kala kafia ya o to atu nei namia e no whai atu a fia o ke rei lopo ai aka whai koe kala lea a fia whaasoa po ai lava o kou i Samoa la foi whafonga la fionga le Peniamina o le mingi ska fo i o
o leo leo. I have my full investigations here. Yeah. 3 pages. I wrote down my investigations. Yeah. Le o koe whaonga ia o ko mai sa o whaigaruenga i whalpui a mātou New Zealand. Kaimi ma mea uma. Ka au fi ipe o whai aku. Lai whaile investigations a le tā tangata whaatua ina. Or ka aka wo whaakokua inga. La fo ua whai. Se i whai aku lau suesuenga, whai langa suesuenga. Ona uma lea. O mori o ile fionga ni mingiska. Lau fionga fo ile acting commissioner. Lau fionga afa masanga. Ka huanga i meye koe sisila i pele se vaenga e koe la langa i se suesuenga. Awa vaku vapenga. Ma kua yo interest, kua yo interested i vaenga ele mele se ke inkaresi, vanga do ke inkaresi. O ke fia inkalesi ile suesuenga a pengia minga le sa fai vai vase ile maliu singa vaianga, and I'm coming into that. Makaka afia. Yes. O mea ianga mauai o ai leanga sa haungi o le arrest ai koe kolosi loa le amo. Leanga vak, I have 3 pages of a nearly 3 hours of an Kotikia arrest. Loka, pule loka kotikia loka a faiole a wala le sa ile amio ton. Ya. O ke whawhekai mo o whawhetai lo toile tua le ataua. Pai se foi o lausunga. O te whawhetai ona o le whaatua tua ina i tangata. Ona ua lātou wa solo. Ua sipa le lamanga. Ua le ai se whaakua kuanga ku lou onga o ngisi o loo i ton. O le mtanga ruenga. Nisi. Le ala lea ua sulu whai solo ai sia kungu. Ua sulu whai solo o iei ea ngisi. O iei ngisi. Ya. Ngā u whaata tu whapena. Ai pēno whai atu. E ele taimi ai langa o le ua umanga whaile la ko case. Yeah. Le ua rupo kakie. E aveles. Ai Amusa kau. ele uma ele o rei unga lea. There are new and fresh evidence to consider. Ile o whai akula o se siku. Ia a fai ma mea ya kili inga ingo sia ia o ko akele lea ile ko lai ki wa ko akele lai fia fai la mbiku. Ai a fai ma mea tile ni to ino sia I'm fine. Iyo. A oila a fai ia mea. A fai ko ke ingo sia ai ma ko fei ka mai ia ma o honor ma tau tresa. Fa mai fionga le tua amu ia le sawaina ono le amiuton. Ia o me wo mga valo ia nga mea. Mai di poke fai fam si goga esame nga lenga le excepet ia funga ia yaka wala nga o le ka ngai o marava ka ole mongu o Peniamina manga ile ka kasi le yaka le ya o e matua ta te le taua. Oh my goodness. Ya o fa wala vai la utala na fetu na nafi ina o maua ato na inisio nei vaenga e mangiki o kingo ina o uma na faina i fatara no ngaia a mata maisia uta penanga le a do al tar se furu po ai uma toru va vea anga uma usau ka kangi o kuri vai le poku o fa kule kuai. Why me? I say e sanga ama yengi me I au le you know
Pila fai fua maka avenga mamafa. Ya ese lo kofi mari. Ya o si se foi. Nga. Ora kali mo. O si se foi. Ya. A mai kau mai ka le pa poponga lo kala nga fimangi. Le upu le ko ki aroka. Le fonga la songi. Nana. Yeah. Yes. Lala na e tati faya tuai. Ele se kama ia armele kause. Ele se kama ia le mea lea e mo mia la o fionga le lipa le mia ia kere so loko. Fa monguia ia fa monguia ipu avako i. Ia tele se so loto. Ele fai ngovie. Ele fai ngovie. Wa tele le fa le ton. Wa kele. Aso fo fai le si upfo. O ko fora so mo upfo. Na tonwa. Ewe. Lala na saulo le mata upulea marsu enga foblea. O mo mia ya lea o lo reach out to se tasio. O tangata matua ve fa tua ngai samo. Se e ngalue e lo pitola. Ia ona la ngai fa ngofia ngamingo yei. Kwa fa ngofia nga fa America fa ko ngalo fionga barmia. Ia ma ko fo yo isi sikisengi Samoa ma to te nau a o fa ko kuai ya le si vaenga de la mingoi le nisi media e la mingoi ele mo miela ka fo i media le anga le vave mai e faisinga sa o koko a o le meta o le investigator fo ile investigation o fo ngale media tau ke o sa ili ya ole na maka ki ya me ka fatu fa ilo kire na me o ka oinga ko si le ele pa psikonga ya me son ka ga lo ka le ko kire si ala ko wa saun ka pule ole vaenga le na tupu loa ma o inka letsi kala lea. And I've got it all down. Le mea ngai kua le liki foi le alu o le palapala o le muri ulu tu loa si uso. A lea fa mai o lumanga o le maosia pinga pa ufa o ina ua. So le ai se pinga fa mau o se masai po se pulu ngaki i le ofu. Le ai se palapala po se toto pipi i le ofu. Ma osia la luma pe fa pe ka ke aru de upu ma osia la luma ile ia la vese purfanga ai se a pi fording ai pala i kor muri ulu va tu fa fonga le tu ai se ala o fese se pa ufa o ai ki ngai ngai de muri ulu e se mea fa lilo ya ai ka ke fa vai o tu te pole fa tai tu talo ho i matatu ora kakalo ia toa loto nei tangata a fai fo yo ia ngisi ko kongon kanga wengo leo o tou fo ia na tou ngalu lu e fatasi Peniamina o lua ia la lu ile ile o ia o la lu ile la avaku ya o lua yang ko wo ma Peniamina to lua la o ia o la lu ile ngei mala u kalo sanga ka kalo ku male loko fa mau kau kakala sau leanga e o fo ia o lua e ese lua ulua i mori mau. I'm talking about ulua i mori mau. Why do we have this? E ese lua ulua i mori mau a faio yengi si lua mori mau o suia o ke le popole nga mori mau o lua suia ai ele kukusa lua ulua i mori mau
i le aso lea nga kupu ai mo le mau lesi kami whaapea ai sau mo le mau lesi oso mai nga iluma a lea nga ko wo le wo kakalo aku ma le anganga o le ka oko i lua ulua i mo le mau le ka oko i se kaimi o koe ka ua kule o lua ingoa ma koe ka ua kule ese nga o lua mo le mau ma lua ese ili mele nga mai whamsingonga ma kua whamsingonga o mo le mau na atangata ia na respond lenga oko o mo le mau ia le a mai ko lau longa whamsingonga o mo le mau nga ale back up lenga wako e nomen e po nga lenga watu taita ia tu e nomen o le mo le mau le iai kama leo Jordan ai foi ngoa nga lenga ka mai nga Jordan or Jason or whoever Jordan o mo le mau nga e o mo le mau nga le fa ko ilanga ile yo o ri ia Peniamina lea o ke karango aku ia o rua lenga o Peniamina le o ke karango aku ia o rua ma o la ulu ilea ale ai o ke re fa pe o te fai nga le o mar case so it's open na la le fa ilo aku isi me ia a ko e ava ngo ese su enga e ka ngoro ko su o lu la nga ese o mo le mau o lua mo le mau fo e le o nga kasi ma le mele nga aku le respond team pole backup team o aku mau ai le fa metala mai i le pa vai la ka ku ia e le fe kaui fa mai le nga ka mekie sini le ku e le fe kau ai o le ngani a fai o lua pe o le fainga o le whangau o Peniamina a fai o lua nga lima ka makau i ai ma a vaku i e whakukuanga a o whaia ko ngā ruenga a mele mga kuai le ngā mea a mele mga kuai le ngā ruenga le lei a lea kamari i ngā whai ai a whai wa ke i wa lo fia o lua ma kolo fia o lua o ngā o ngiangi I'm just saying this ai se hao whai ngō fia i o ngā whaangalo o aso o mai kaungo ma fau ai whanga o Peniamina kupu ai o aso fo i ngai ka kaungo loa o ngai ko ke whale pui lava o ko ke wheo wai ma le whale pui inga o ko wolanga pe ako vai ka meki le kupu ai e ku Fesili pe po le ale memo o ele lo ke pui o ke le ke ko sa ma le sa o ele lo ke pui some powerful people kako ku fakasi la tala lea a fai ko kele ka ko kanga Samoa ma la ko foi le la ko le mo tatou Samoa me se foi fafo o le talo sanga ma le ngani tatou tu fa tasi ka ko ele nga ka kalo ma le anga pongi e mea wa ku kupu mai kongo se ka ko ku ai o ka ko ku fakasi ka ke ngi ko inga me fapia so biggest conspiracy case le mera sia ka pa fa ia fa ma ngi ma sa ko inga me la ko conspiracy ma era fa ko a fie po kaki a fie la uri ia mo bua a fie backup team a fie ai ia kom singa a fie ai ma fam singa I mean yes I mean tak ko kilo le package ako ka kalo ai faaria le Hamilton ko foi ka kalo kasi ke sa ka declare fam singa the conflict of interest ale ko foi tato wole malolonga pesinga uipuki o te ilona la tauna yes o le feeling le wa ngofo ma oi the same feeling I had when I have done the first part o sia usa ilili the same feeling o lo fie ngui puki ngai fie ngi wa ka fie puai o lo fie ai ma lo nga la sai ai wa matua pi tu mulo manama wa matana Fesili po le me e o tatu fio la Samoa
po le kau ke feo lai Amerika pa nga ka nga o ku fa pe nga ke keli